Good morning, everyone. Masigi Nifty 50 gi khogi market se kadai dagi kada kodom da satpa yabagi hanase analysis ng tawminase. Tawdring gi mamang da mayam da ina thamning bam khatang karino hare ga dekhoi position na koina trade tawu matam da average low low chatpa se akhoi da amna khudong thiningai oibra haina khale ko se haidi example loina hare kan da akhoi nahan gi date 17 hare se date 17 sida ko khoi sidagi gap up se adiki matik sound pi ga chakhre gap up se ko gap up fajana fi gap up se fajana pi besina maram waraga mayam sida khoi ngasagi khaliba khanje kaino ha kanda si gap se horen kadai dino manga si melak pa yai haibu gumbagi sumaina khallaga kana gumba khara haidi koi fan se fajana loss oiba mi su yawe ko mi khudi mu loin oi haibu dinate oi bu su yawe ko si madang sida ina haining budi khogi trade se koina average lawsilaga means market se sida open tawre sigi numit sigi oina ko market se sida fajana koi sida open tawre ntra sida open tawraga makharom na khara haidarame ko kakhale duga sidagi tarak ko sidagi hope se ngasagi si tare okay sida ngasagi khogi ngasigi low se break tawraga di kitang kumakpa yai haibagi hope sida break tawdinge dagi hana sida entry lawsinba put ko suppose put se 200 piba put se ko soi jaga sida koi 50 da fange khalasi natragana 60 da fange khalasi ko even 660 da fange khalasi 60 da fange adu sida put se lawsile kaigino sida break tawro kadawre adu di hore koi sibok kumakpa ya haibagi hope da 16000 17000 ba hairon 17000 soi was kumakpa ya haibagi hope sida khona kaidoga kan sida put se lawsile adu di kitang am haigale tarakhi ne na ko sida am ko average tawsile ko ngasagi agi put si sida 60 orambado soi sida say suppose 40 natra 50 ore khalasi ko soi da 50 ore natra 40 ore khalasi 40 ore kan sida amu average tawsinba ko haidi quantity khara am ko hapsile aduga trend do sida ngasagi kanoma khogi chart pattern na se chart pattern sigi matungina uplom da natraga downlom da market se break out tawra agadi ko adugi ngasagi trend dugi follow tawbugi muhutta ko amuka hapsen ba amusu ka khatpa amuksu hapsen ba amuksu ka khatpa amuksu hapsen ba last ta kaidawra ha kan ngasagi 60 de logi ba khogi put ki price to lupa kunda handagare ba aduga ai quantity su kyam jam gare quantity su haninga tan yam gare ko aduna engom da kaidawga ha kan da finally loss fajana chale ko adu si khaktang natana ko ngarangi market su jingse ngarangi market sida open tawre ko ngarangi market se sida open tawre aduga sida down lai aja sidagi amuk tongan ba mi concept gi matungina natraga khoi kano singsim di hoji leiri situation gi matungina ko market se tare sida tarak pa sidagi sida kitang haigalam ba matam sida ngasagi same condition do ko same condition se amuk sang sillaga ngasagi paisa se loss o hen ba ko sumba mayam se khoi loin thingnare ko ai samaksu mayam thingnare adu baina mayam da haining budi khogi se aina ngasi lupa lising ma tale next day da lising ani tale next day da mukom 1 tale khalo pura hafta ama se ina ko 9000 10000 tale khalasi hai ribe 9000 10000 se expiry day natraga nongmada pull up manghan biganu masi nongmada pull up manghan base koi dum sanabi ina tawe mi khudimo option buyer makhai se loina sigi khano se aina khanbada mi khudimo torom ga naina khale ko aduga main oina mayamna khanari se ngasi di expiry ni paisa se fadana talhorage ko kaigumbe expiry numitu da ina paisa se fadana talhorage na hona ko matam da paisa da talhodragadi engom da kaidowi ko
ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯂꯣꯁ ꯑꯣꯏꯈ꯭ꯔꯗꯤ ꯑꯦꯛꯁꯄꯥꯏꯔꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠꯅꯤ ꯑꯩ ꯐꯨꯒꯠꯄꯒꯤ ꯆꯥꯟꯁꯦꯁ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯦ ꯑꯣꯚꯔꯅꯥꯏꯠ ꯂꯧꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩ MIS-ꯇ ꯏꯟꯇ꯭ꯔꯥꯗꯦꯗ ꯇ꯭ꯔꯦꯗ ꯇꯧꯔꯛꯇꯣꯏꯅꯤ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯦꯛꯁꯄꯥꯏꯔꯤ ꯗꯦ ꯅꯨꯃꯤꯠꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯟꯇ꯭ꯔꯥꯗꯦꯗ ꯍꯥꯏꯗꯤ एक्सपायरी सेम एक्सपायरी की डेट की कनोसे अखोई स्ट्राइक प्राइस से लौबगी मुहूर्त नेक्स्ट स्ट्राइक प्राइस ता अखोन ओवरनाइट लौरगा ट्रेड तौरगदी बाय चांस आई खरा लॉस ओरगसु कदौरगसु आई कनोसे होल्ड तौरगा थनम्बा याबगी चांसेस अदुसु लैको बा अदु हयेंगी हदि ngasiगी हाइतारेको डेट 22 की मार्केट से कदोमदा लाकवा याबनो जेंगमिनसे 22 की मार्केट से कोई येंद्रिंगदे से अगिन लाइजे टाइम फ्रेम से चेंज तौरके मैम टाइम फ्रेम से डेली दे जेंगसिको हाना डेली टाइम फ्रेम सिदा अखोना येंगान सिदा डेली टाइम फ्रेम सिदा उरिसे कैनो नहानगी हाइदि कंटिन्यू हंदक्सी मार्केट से अदुगी मतिका आफ्टरनी लाइस नत्रा 7-8 days मुझसे कंटिन्यू अप द लाखरे मदु स्वाइदे रिट्रेसमेंट मसा अम लौरप याई हाइसे मयामना दुम खंगनरब ngakतने का रिट्रेसमेंट लौरप याई हाइसे मयामना खंगनरे अदुगो लोइना ना अमुकसु प्लस द हजिकसे सिदे लैरिब गैप सिसु मेंसिलक याबगी चांसेस ने सी गैप से का ओके सी गैप से ngasi mak मेंशन गनी हाइना खले अदु मेंशन दबसु याई मार्केट नि मथलोमदा हाइकिबसु याई का अदु मसाई खोगी 5 minutes की टाइम फ्रेम सिदा अमंग येंगमिनसे 5 minutes की टाइम फ्रेम सिदा ऑनथोगा 5 minutes की टाइम फ्रेम सिदा खोई येंगान सिदा ngasi योइना मार्केट से फर्स्ट खोई येंगबा याई से को सिदा खोई रेजिस्टेंस 100 रेजिस्टेंस स्वाइड लौरसे को अदुगा सेकंड रेजिस्टेंस को ओके अदुगा थर्ड स्वाइड लाक्तिनी को अदु कयगुम ngasi मार्केट से ngसाइगी सिगी मथक तो ओपन तौरब नत्रगना फ्लैट ओपन तौरे खलसी स्वाइड दुम ओपन तौरे खलसी को स्वाइड सुम ओपन तौरगदी ओपन तौरगा मथलोम का खलगदी को मथलोम का खलगदी ट्रेड से न तौरय अदुगा सिगी रेजिस्टेंस 1 से थुगायरगदी रेजिस्टेंस 1 से को 17150 नत्रग 180 स्वाइसनि लौरसे सिदगी थुगायरगा लागदी सिदा मटेक अमा को ट्रेड फंगबा याबई चांस लेको खजिकता अदु कगुंबा सिगी रेजिस्टेंस मथक थंगबा 17200 को 240-50 स्वाइसे थुगारा काग्रगदी मार्केट से यामना मथकलोमदा मुखों चटखिबा याबगी चांसेस ले को अदुगा कयगुम मार्केट सिना मखारमदा कुमागदी फ्लैट ओपन तौरगा मखारमदा कुमागदी को अखोइना येंगिबा ngसाइगी सपोर्टी को ngaranggi market loisingiba mafamgi sigi support sigi matungina akoini yengse kaidano si kaira agadi ko si kaira agadi kadaidi jorokane ba si jorokane haibagi kanoni ba thameise ko si kaira agadi koi sibok joropo ya hene kale 16900 ko 17000 hailasi sibok joropo ya hene kale ko adu कनो सिजु जिंगमिनसे कदाइबो जोबो याबनो हैना ngarang market से करंबा मोंग द लाखिबनो को ngarang की market से लाखैसे सिदा डाउन ट्रेंड दे लाए को खोगी चार्ट पैटर्न कनो मा चेनेन मसा am फॉर्म तौरमे अदुगा मु को कंटिन्यूएशन नमु तवे को बेरिस कंटिन्यूएशन नमु तवे अदुगा पैटर्न नमु सेममे अदुगा बेरिस कंटिन्यूएशन तौरागा यामना साउदन सिदा मु बेस में सेमजिंगरे हाइरिबा बेस ngasi थुगारगा लागदी को ngasi थुगारगा लागदी माने लाक्तुइसे कदाइ बाउनो हाइदि लाक्पा याइसे स्वाइपो लाक्पदि याइ अदु सिगी मरक सिदा खोइना येंगबु याइसे कैनो हारिगदी को सिगी ngसाइगी खोगी सिदा म लैरिसे सी
नत्रगा मथकी लौसी स्वाइसी 17,000 को 60 50 5 minutes की चार्ट को 17,000 50 60 50 60 सॉरी 50 है रसी को मैम दुम कमल करो है ना 50 से थुगाइबा ngai से कईगुम फ्लैट ओपन तौर का मखाम दा लागदी तो 17,000 50 से थुगाइग्रगदी तो सी थुगाइग्रगदी कोई ट्रेड से यम चाउना सिदगिना सिबाव से कोई ट्रेड लोग यागन खले को अदुई मतुंगदा स्वाइदा खितंग कन लेबक याय नत्रा स्वाइदा खितंग कोई चार्ट पैटर्न फॉर्म तौरगा बेरिस अम कंटिन्यूएशन तौरगदी 16,900 स्वाइबावगी टारगेट सिदा ngasi ko chatpa jai makhalom na madu mayamdai final oina mayamda haijaning badi koina trade tawba matam da ngasai gi average lower ga ai average low was aina profit fanga kan da average low kai su kai de ko aina profit fanga matam da average low se kai su kai de aina loss oiba matam da average low se laga hene loss ohen bagi haina bi se koi myam thaduk minase natragadi ngasi aina yamna pamna tawriba trade ngasi aina yamna pamjena sangiba ima ipana tawganu haiba bawda tawriba ngasi gi trading se isa itom do ko pick out tawruga ai trade tawba lekba su yai ko lo sinjera ge ma'am horen pung mapan da punong muthing la se thank you